Yesa Uganda mugamba muti Ankole Media ni mugamba kino mugamba kimwe bari gumana mwe kumira Ankole Media subscribing kandi turi kutwatambuze kinte cyo misho. So amazina ndiye mtwaga promoter kandi of course number 1 promoter kusinga promoting music aho mu Western Uganda. Yes, kandi promoter wa Jack Bwimi konda kuha kagambeho amakora mabi industry yitu gereka ngo rusuku gwa siminti nabanda bantu batano mu motoka ningashi babari mukaga batunga accident kandi abantu bazamo Esemuto omusho kweshongora bambi kandi bagwa kubimunonga haro mu cyo bakweta Red Grace ogwa kweshongore cyeshongo na Izon T ecyo bakweta raire cyeshongore cyo kikakwata yo munonga kandi bambe yafa Red Grace yaje ndogwe bajya tubabasa kumutambira. So ibyabaho kandi ababayamba yabari Hassan Nduga ubwo yanarwo musho ejo yenyine so nchimayisa nkubatunga accident bagumayo bamarubwire bwinji kuyanaruga yo bambi yashanga abajyaro bajwe muhanda ogogo nabagira ngo rusuku gwa siminti ninga shogo mwana wakoshongora rusuku gwa siminti Ronald Alimpa yaba ayinogwe Red Grace waferaho kandi yaba ine muno ndisho bamwita Ragafaya Ragafaya okandogwe ni manager we Ragafaya kandi harimo nabandi harimo mwana wo kutera soro konka wafa bambi ni Red Grace. So amakuru amabene gago niko makuru go busasi obushani mbwe nabahereza bwa clip buce kandi nibajyangu bahendeka munonga amaguru bambi Hassan Nduga yabatwara yabavuga yabirukiza murago kandi ngwaho tugambire ibi we Grace baba mutwire mu mocare namakuru mabi munonga mu industry in fact kunkwijuke cyintekateka icyo muntu omwe yagambira kajati nogura oriya bakamugira ngo hati wecho rakore rugari sigara sete zone z'wano yesa sigara obase kuzibika kandi obase gigahara omushija ajata hona rugari sigara sete zibike ngwego omushija yazibika kuyazibikiraho yabike sete ziyayina yesa sigara zakanyagora imotoka kuyaguzira imotoka yamwita. So ubwo mwana hitebe yamugendana abantu hori yakuja to umwe wo kijyareve yoriho at least tambara mpora you never know no basa kubona birunje bibwano irukira speed kandi oshange ijyakuyo mu magaraga kubakari atakwasire yo bunde cyo ticakubireho anyway ejo ntekateka konka bambe cyatwaramo mucyara Red Grace otine mushango bambe wanagena na motoka njiro muntu twegamo kugira ngo abeshongozi ningashi ba celebrity nkimwe mwana muza kunanka mwana muza kugenda ngo musho at least dizo uvuge motoka yawe utakaba mukono ukajota konka at least mwe yahuremu munonga buko embera no girebe embera ati yabanunji mazima. So babatwara munagaho tugambire ibi kandi motoka yago babiho muga ningashi kuko wakushanga bagweta mu freje. So breaking musician Red Grace Layila bambi dies in Esemuto accident. Alimpa in critical condition. Yeah, Ugandan musician Red Grace, also known as Layila, has died in a road accident. The incident occurred along Esemuto in Nakaseke Bambi, district central Uganda on Wednesday morning. Layila was traveling in the same car with fellow artist Ronald Alimpa of the famous Rusukugwa Mint hit. Videos by eyewitness show. So the show quick and it's very sad. Layila obori sigalo chanjagala Layila ndahira mazima ga katonda. Yeah, niwe yakweshongorira keshongora. So sorry. Kanga batere no mu Ruganda mbase kongera gamanya. Breaking news, emotoka etambuza Alimpa efunya akabenje omafude ate Red Grace ateye Red Grace Rusukugwa siminta amenye sa maguru. Manager we Ragafaya ari bubinyo. Thank you for having NKORE Media. Subscribing kandi mwe bari kagira Nick Products amajuta bici Nick Products ejo niyo kusinga yo gukorera cosmetics zo murembe sonko electronics neguza electronics zamana munonga super accessories aho muri mbarawana nda memory card na flash. Yeah, we're going to promoting music, of course. I'm a good promoter here. He provided everything. I can make here star 07542290001
Niyo namba yange 0754229001 mwebale kuna music ya Jack Bwemogo no mweshongozi wa mani mnonga kusinga mu gospel music aha kandi akweshongoro winje birebi nkati kwe biriguma twakusima Yesu ninkusima mujuni aire nabinji mnonga twegaruke mu ijari Yesu ohumure ni karungi ki ensi ebyashongoro ni binji tokabwa mongo beheze Julius wire na supporting eno mweshongozi wa mani kandi murunje mnonga mwebale mnonga chabless banaye tufunye ekizibu balusukulwa sementi bagudde ku accident nga bagende Esemuto okusinkana show naye ono Lady Grace atekwa kuba bambi afudde lusukulwa sementi amenyese okugulu abonna balaga fire bali bubi naye nga sofa kino yembera je tulimu tubajje mu aleri wansi ono manager niga manager Hassan Nduga tuli mu kutaasa abantu bambi mutuyambe simanyi na kyakola banna sofa balusukulwa sementi bambi bagudde mu kugundi ku accident bawo tuli mu bata salaga fire bonna bamenyesa amagulu Lady Grace simanyi bannaye naye nga katusabe Katonda atuyambe tubataase bana mugira tusimbule njagala mu motoka mugenderemu abantu nga babiri abajiddemu Hassan yabavuga omenye omuntu ogole